Lakhain koi rapon nilip constituency ke parlo chuki hola higher secondary school jui hidia klamalong thang ni phai sirkebar ni Aphlc Central Youth Wing pen mai kangni pon bangso mai long rajesh is open mai chari pon sila bangso mai kepaman ponang kok atheke kewangji therepo chiklo ni phaing koi ra flipen ni koi ra pho ni nia pharman Aphlc Central Committee Youth Wing atumpen Youth Conference peman ponjia phansi tirikama mai keseng pon puta pachini pon Labangso ninia pharma na hujja semet ke East Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di mahasalong rikedo inglong aso khayang risonim so tum phan seke kipi ponji lapen risonim so tum ajakong chichini si methanglong ri methangsi kacharjap thekji aphansi seke ai hui chipi ponji puta sarkiri rong pharpenta ningje pon Labangso mai long kado koe bang pharoi sira phokep so sevra datum chetongdun lapen hapu Central Committee Aphlc pen ka chetongdun Rajesh tiso Sarkiri rong phar Samson teron panong phangcho diuri teron prodip be lapen break jamar puke thege ding atum Aphlc Youth Wing atum chatong lunsi non kewang jiar nian ta Karbenglong district MP election hut misen pen ke pachun pameji phanta chingki je thangpon la so phanman pen no non 2024 parliamentary election of la hai phanai tum ka chisik pono non maximum ke official la kamana bangge tum la parents body tum claim po la pen ke la youth wing satum bangge la campaign awareness ka do an bangge youth wing satum hansini tum kam pa claim pon po asi la non 2024 of MP election of phanta tum ka chisik pono la pen la bang so ka chisik long penenga bangke nang tum la MP election hut bangke APSLC pen jitu ke hai dun ji phan angring the tandu manang tum kumathai ni tum kachi chardam ni tum ke dam an la pen kachi chardam an ta me nona bangke kattu ka we arak tum ta me no bang kachi larna ko change nang po nona bangke apot sin nona bangke rat atum an ta me non bangke APHLC phan mang sin non kan ninge cheti tum theglong lo hang lo bang so meeting ke hang thegela lo non marsa jiklo taring ko ra link ko ra pho tum youth conference tum dak peman pon po se pinidak tum sub committee bang tum sengal pangnia lo sub committee long tum la Resident Committee Chairman Ben Chenglok, putting in charge, transportation in charge, volunteers in charge Ben Chenglok, Finance Secretary Finance in charge Ben Chenglok. Kadang kami tum ini dak pangpanong lo, kasi nilihin pen, la media hoy pen di, kadang kami pan kecuna di kangtung bangala lo, non, eli tum, oke kimia tum, make perang nang Jawa lo, oke kimia tum nang barang ko, itum nithang along di. Nithang akhi charai komia phan Choki hola pe Sonjit Kro Koilamati pen Samson Ingti Karbi Anglong live